F'dawn il-160 sena kemm ilha mwafqa d-Dijoċesi ta' Għawdex saru 31 vista pastorali minn 8 isqfijiet djoċesani. Fatt interessanti hu illi kien l-Agostinjan Giovanni Maria Camilleri, ir-raba' isqof ta' Għawdex, l-iktar wieħed li għamel visti pastorali, 10 kollox, tul il-35 sena illi dam isqof. Ma' kull vista għandu jinkitab rapport li jiġbor fih it-tarif kollu l-inġabar dwar kull parroċċa illi fija ssir. Fil-passat aktar mill-lum, l-isqof kien jistħarreġ sal-iċken dettal, saħansitra l-istat tal-oġġetti sagri, ħal-ilbies u kotba liturġiċi, kif ukoll il-qagħda tal-bini tal-Knisja. Ir-rapporti tal-visti kollha li saru sa issa, ħafna minnhom miktuba b'reqqa u ddettaljati sew, huma miżmuma hawn fl-arkivju tal-Kurja tal-Isqof. Minnhom insibu tarif imprezzabbli, kultant uniku dwar il-qagħda ta' Għawdex u tal-Knisja fi gżiritna sekli u snin ilu.